आकाशवाणी इम्फाल मोइरांथी बिहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर नोमदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरक्पा मसिंग 10 यौद्रे हौकिबा पुंग 24 दा मी 3 खक्तमक नौना पॉजिटिव ओइरखी न्यू दिल्ली दा लौमी सिंगे वाकत खोंजंगदा हिंसा थोरकपदगी दिल्ली पुलिस ना केस 24 रोम लौखटले सरकार ना हाइरी हौजिक चथरिबा खरीफ मार्केटिंग सीजन गी फौवानसिन बगी थौरांगदा लौमी लाख 44 हेना कानबा फंखरे अमसुंग लैबाक सिनबा थुंगना चथरिबा कोविड-19 वैक्सीनेशन गी खोंजंगदा ngarang फावबदा मी लाख 19,9 हेना हिदा कापथोखरे लैबाक असिना मालेंगे लाइसित ओइरिबा कोविड-19 गी मायोक्ता पुन्ना अमत्ता ओइना लानथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सखंगनरबा मियोय क्यानासु लानफम असिदा माइ पाकनबगी दमक आकाशवाणी इम्फाल गी ई पाउगी खोथांगदा मिपुंग खुदिमंगना अराइबा थवंग अहुम फेस मास्क उpa अमगा फुट तरुक लापनना लैनबा माइ मिट अमदि खुद साटोइना हादोक्तुना तरु तनाना थमनबा अपील तौरी आकाशवाणी इम्फाल गी इसै मयक इबा कैसाम प्रियो कुमारना कोविड-19 दगी ngaक थोंगनबा मियामदा अपील तौरदुना हाय मयामबो कैसाम प्रिय कुमार न खुरमजरी कोविड-19 लाइजित असिदगी ngaktoknanaba ख्वाइदगी फरबा पामबेदी सेक्शन बाहाइबसिन ओइरी सरकार न लाइजित असि थिंगनबा होनरिबा असिगी मथक्ता अइखोइ पुनमंगनसु भाब तामिनदुना लाइजित असिदगी ngaktoknanaba तंगाइ फदबा नियम अहुंखक ngakna सतमिनसी अइखोइ खुदिमंगना युमदगी मपाल हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदन उपसी सापोन नत्रगा हैंड वाश सिजनदुना खुदसा सेंगना हामदोक्सी अमसुंग मी अमगागी मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बाहाइबसिना इसा अइखोइगी नुंगसिरबा इमुंग मनुंग अमदि मियामबो लाइजित असिदगी कनबा ngamgadoribani मयामबो अमुक हना खुरुमजरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ मणिपुर नोमदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरक्पा मसिंग 10 यौद्रे हौकिबा पुंग 24 दा मी 3 खक्तमक नौना पॉजिटिव ओइरखी कोविड-19 कमन कंट्रोल रूमना ngarang midang waidam thokpa cherol amada hai haukiba pung 24 da Imphal West amasung Imphal East dagi mi ani amasung Bishnupur amadi Chandel dagi mi amamam punna mi tarukhak positive oirakhi masi tharaga raija sida punna positive oiba masing 19,900 subna ahum yore masigi manungda naba phakhiba masing 19,900 sure haukiba pung 24 da mi 19 naba phaduna discharge tawkhi हौजिक एक्टिव केस 138 लैरी नाबा फबगी चांग चादा मरफुदा निपान दशमिक अमा अहुम यौरे हौखिबा पुंग 24 दा मी सिकिबगी पाउ लैते हौजु फावबदा लाइचत असिदा सिकिबा मसिंग 138 सुरे नागालैंड हौखिबा पुंग 24 दा मी अनिख कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकी मसी थारगा राइजदुदा पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग 12,12 सुबना मरफुमाथोय सुरे ngarang मी अहुम नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबदगी पुन्ना नाबा फखिबा मसिंग 13 साटेट यांकी तरुक सुरे एक्टिव केस मरफुद्रा मंगा लैरी मेघालयदा हौखिबा पुंग 24 दा नौना मी तरुक कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकी अदुगा 12 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी हौजिक एक्टिव केस मरफुद्रा निपान लैरी राज्यसिगी ओइना अपुनबा पॉजिटिव केस मसिंग 13,900 साटेट निफु सुरे मसिगी मनुंगदा मी 13,900 चामरी मरफुद्रा तरुक नाबा फखरे इन्फॉर्मेशन सर्विस टेलीविजन नेटवर्क ISTV लिंखटकी बगी 13 सुबह फाउंडेशन डे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल दा पांगथोकली नो योर स्कीम्स कौवा थौरम अमा ngasi नुंथिल मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल दा हौदोकलगनी थौरम अदुदा लौसिउ अमदि मरी लेनबा लोइसंगसिंग अमसुंग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पाइखटलिबा स्कीम कया मियाम दा खंगनगनी थौरम अदु इरावत फाउंडेशन मणिपुर न सिनबनी आकाशवाणी इम्फाल की पार्ट टाइम करेस्पोंडेंट PTC खरा कंट्रेक्ट ओइना लौगदौरी PTC सिंग असि चांदेल कांगपोपी कक्सिंग कामजोंग फेरजोल अमसुंग तामेंगलोंग जिलागिनी कैंडिडेट सिंग अदु मसागी जही 19 दगी 95 फावगी मनुंगदा लैबा अमसुंग जर्नलिज्म नत्रगा मास मीडिया दा PG डिप्लोमा नत्रगा डिग्री पाइबा नत्रगा जर्नलिज्म दा सही अनिगी एक्सपीरियंस लैबा ग्रेजुएट ओइगदबनी अमसुंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की किलोमीटर 10 कोनबा मफमदा मसागी मयुम लैबा ओइगदबनी एप्लीकांट सिंगना फेब्रुआरी अमा फावगी मनुंगदा हेड ऑफिस ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल पैलेस कंपाउंड इम्फाल दा दरखास्त पिसिनबा यागनी प्रेस्क्राइब परफॉर्मा NSD की वेबसाइट www.newsonair.nic
dagi phangani masi Facebook page All India Radio News Imphal amasung Twitter account AIR News Imphal dagi download tawbachu yagani prescribe performa asi Akashbani Imphal gi general news room dagi su suti nataba namisinda lawba yagani tabi riba pawa se Akashbani Imphal dagi ni New Delhi da longmi singi wakat khongjang da hingsa thorak padagi Delhi police na case kun mari rom lokhatte casing adu aina piba sana kanglon thugaiba riot tawba sarkar gi lan thumangan ba amasung miyam gi thabak tawriba public servant sing da siba yaba khulai sijinaduna khut thabagi namak lokhat pani city police na piba madu yamna kupna yangsili ngarang longmi singi tractor rally da police ka longmi singa ngarang nami chupa mungna duna laiki thaudok ayamba mukarba chok gazipur ITO Simapuri Nangroi T Point Tikri border amasung Red Fort area da thokhibani hauju phawda police ki nyoi marputaruk sok le haiba khangle amasung riot tawriba miyamna tugai yekhaiba ki thabak chathabada lanai amasung sarkar gi lanthum kaya mangle miyam maraktagi kharana Red Fort ki rampata kakatuna makhoi gi lup ki phiral yumki Delhi police na kan honaduna miyam adu rampat amasung akoiba maphamdagi takthoki New Delhi da longmi singi khongjang dagi orakliba phibam adu Griha Mantri Amit Shah na yangsinkhre mifam adu da kendagi Home Secretary Delhi Police Commissioner amasung makok thongba official sing yawki pau kharan hai Delhi da paramilitary force masing hengat hanaba mifam aduna warep lawki hingsa ki thokdok adu yaningdaba phongdok laduna Punjab ki Mukhyamantri Captain Amarinder Singh na aseng bolongmi singda khudakta Delhi thadok tuna makhoina santi oina tha ani rom dagi khongjang changsilakliba ngamkhai gi maphamduda halaknaba khanganki Haryana gi Mukhyamantri Manohar Lal na chu DC Police Commissioner amasung SP singda mikup nahum singna leinaba amadi karigumba phibam amada raija dugi ain amasung santi raksada akaiba thoandanaba khangankre Kendagi Culture Mantri Prahlad Singh Patel na khongjang changsiliba longmi singna Red Fort ta kakatuna sathi patong adubu janingdaba phongdokli Sarkar na hairi minimum support price MSP piduna housing chathariba kharip marketing season gi phawansin bagi thorang asida longmi lak marphumari hena kanaba phangkhre makoida MSP lupa koti lak ama lising tara hen bagi senpham pikre la unsingu mantalen hai housing chatnariba scheme singi makhata sarkar na MSP piduna longmi singdagi kharip ki mahi marong laisinba leptri tongan ba raja singdagi phauton lak sanga marphutare wanchile masi mamang chehida wanchin khiba ton lak samri marphuni pan adudagi sada kun dasmik anini pan helabani sarkar na hairi laibak sin bathungna chathariba COVID-19 vaccination gi khongjangda ngarang phawbada mi lak kun lising kun mapan hena hida kap thokre ngarang laibak sin bathungna ganatantra divas pangthokpagi raija kharada hida kapagi thorong khatamak sinki Kendagi Haksel Mantalin Hai ngarang raija manga da mi lising manga chatuk tara manga hida kap thoki raija sing adudi Andhra Pradesh Karnataka Rajasthan Tamil Nadu amasung Telangana ni Amorom da leibak asida COVID-19 na naba pharakpagi sang chada marphuda taru 10.8 sino yaure haukiba pung kun mari da mi lising tara manga hena naba pharaki Mantaloi asin hai hauju phawbada laichet asidagi naba phakiba masing koti ama lak ahum hele laibak asida COVID-19 gi active case masing su leptan hantarakli hauji active case masing lak ama lising humda taret jani humpu tarukta hanthare masi apunba positive case ki sada ama 10.3 ni World Health Organization ki COVID-19 ki Special Envoy David Nabaron hairi miyamna coronavirus ki mutation kaya ama thengnarakpa yai adubu hauji ki oinadi vaccine sijinariba asi kanaba phangloi haibagi praman amata leite TV channel amaka unabada mahang hai United Kingdom da virus asigi anowa makhal ama thengnare hairakpadagi scientist singda hena kupna khangdoknaba hotnari loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa Put taruk lapnana laiba kocha amadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thawong ahum asi ngakni chapinaba amu hanna ningsingjari aroibada maruiba paw amuhna Manipur da nomada COVID-19 positive oirakpa masing tara yaudre haukiba pung kunmari da mi taru khaktamak nongna positive oiraki New Delhi da nomi singe wakar khongjangda hingsa thorakpadagi Delhi police na case kunmari rom lokhate sarkar na hairi hauji chathariba kharip marketing season gi phawansin bagi thorang da lomi lak marphumari hena kanaba phangkre amasung laibak sin bathungna chathariba COVID-19 vaccination gi khongjangda ngarang phawbada mi lak kun lising kumapan hena hida kap thokre pawlejare